Ya ngiphinde nibingelele ababukeli igama lami uSithembiso Prondlovu ugatsheni babenyi out ningakhohlwa uqhubeka nilandele nje leli page for more stories nili like ni subscribe ngizoqhubeka nje ngixoxele nje ngejeni yami ejele ukuthi bekunjani mhlawumbe nje sibheke ukuhlukumezeka nje kwesiboshwa ejele because kuningi ukuhlukumezeka okwenzakalayo nje mosejele ingakho ngihlezi ngadvise abantu ukuthi ungayenzi into ezokufaka ejele futhi ungayenzi into ezofaka umoya umuntu ejele because uma nje usejele firstly uhlukunyezwe nje i-environment osuku kuyona because iyodwa iyakuhlukumeza and akudlali ukuthi wena uhlala endaweni evalelekile nje kanje usuku lonke awukwazi ukuya la office ukuya khona and awukwazi ukuphuma isikhathi othanda ngaso kufanele nje uhlale endaweni uphume ngaleso sikhashana leso suku sineza ngokomusa womunye umuntu so i-environment iyodwa yakuhlukumeza ukudla kugodwa ngaphansi yakuhlukumeza indawo indlela emingayo lembhede yakhona iphakeme yakuhlukumeza isimo nje sokuphila because even ukuhlumeza kwesiboshwa hlahle kuyaqhamuka esiboshweni iqhamuke even nakojele more than environment so yabo nje when it's coming to esiboshweni because nako ukuhlunyezwa iboshwa nako kuhlukene kukhona ukuhlumeza kwasesitoksini engasho ngithi kona kumo physical then kube khona ukuhlumezeka ebhantshini la babasobegqoka orange owakhona kakhulukazi ukuhlumezeka kumo psychological but nakhona khona physical njengoba ngixoxa indaba zokuphakama and stuff so uma ngabe usafika ngapha and ziningi izinto ezenziwayo ukuhlukunyezwa mhlawumbe njengazi indaba zo rape kube khona nje ukuhlukunyezwa okuncane mina remember nje okwami engikhumbulayo because mina ke ngilwile ngaze ngaphuma ukuthi angizuyijoin inombolo ngiyabonga ukuthi ngize ngaphuma ngayijoinanga there was this one time sihamba ngetruck le yakhona ejele ibizwa ngokuthi wola and masilapha ya because inhloso yabo enkulu so ukuthi baconvince ukuthi joina lento yabo nje befuna ujoin lento yabo wena uzothi bongena ube ngaphansi kwabo then bakwenza isicashalala sabo so at the same time bafuna ukuthi bakuphilisa kabuhlungu uzongena kulento yabo so mina nganginalento uthi angizongena so there was this one time sihamba ngewolawala so laphana ke kuhlukene ngewolawala mongena nje phakathi ama-26 ahlala ngapha ama-28 ahlala ngapha and then amagunya ahlale lapha phambili and then nini impatha nihlala la phansi so ninahlukumezeka kakhulu wena nenhleli la phansi ofithi ukuhlukunyezwa vele kwakhona kusuyinhloso ukuthi khona nizojoyina lebona yabo so uma ukuthi uwiki ugcina ngempela ugcina ujoyina ngenxa yale ukuhlukunyezwa kakhona so into ezenzakalayo lana mabe bengena la bahamba phezukweni bambe emakhanda enu banishaye and then maybe ukuthi bayabhema baeshele kunini emakhanda yabo izinto enjalo mina remember this one time ukuthi ngathi mangihamba angishaya amapara babe ngishaya ngezitembu lemhlane bengishaya ngalendlela ukuthi bafuna ngibone ukuthi afanele ngiyithathe lento yabo so yabo nje ukuhlukumezeka kanjalo okuphysically obonayo ukuthi yabo nje la idinga isibindi ngempela ngibhekane nakho so kuba buhlungu ke khona makusenzeka because mina abantu ababengishaya kwakabantu engisazoyodlala nabo esectionini so yabo into kanjalo so udinga ukuthi ube strong so ukuhlukumezeka nje kwangapha kakhulukazi ku physical kangangoba nje bengeke ngibona abanye uthola ukuthi umuntu uzodwetshelwa phansi just because uyahlukunyezwa nje yadwetshelwe phansi ibhayisekile bese kuthiwa hey ngena la ibhayisekileni awuhamba ungithengela ubhiya lapha phezulu ubone ukuthi yabo nje la ukuhlukunyezwa umuntu umthuthu uyakholoza umuntu athathe umuntu abekwe la phezulu kwalibhayisekile lidwetshiwe thweshova uthola umuntu uselukuyethi bandla ubone ukuthi sometimes uyayidinga i-backbone womuntu uthola ukuthi lezo zinto lezo bayazenza uzobahlukumeza kwesinye isikhathi
khona nje umuntu mfethu wangifica sengikhona lapha ngaphakathi wanikezwa iluze yakwaye wathi wakahamba ewindini amemeze isection ephezulu athi ucela ukuthenga isavana how ngokukhulu ungazi ke naye ke uyasaba vele bambona bakubona mosapha ukuthi okay then mase kudlalwa ngawo and then athatha ugwaya phela amemezeke ewindini amemeze section ephezulu hayi useyasho ke ngazo isikhathi kuthulekile endlini amemeza athi hayi ngicela isavana lapha akahlewanga kanje endlini wahlekwa nayi section ephezulu so yabo nje kulula ukuthi uvela uphenduka ihlaya nje yabo nje uphenduka ihlaya ukuhlukunyezwa nje izona zonke izinto ohlukunyezwa ngazo mase ufika ngapha uthola ukuthi ukuhlumeza akakhona kuma psychological because bakudlala umqondo mebefuna ukuthathela izinto zakho nje kunento abazoyenza nje ukuze bakudlala umqondo sometimes uthola ukuthi uxabene nomuntu mhlambe wena buyitshethi ingxabano nje encane edlulayo mhlambe nibangeni nje mhlambe nibange ukuthi mhlambe ungene iqala mhlambe kula inokugeza kade mhlambe kuyena demali yabe phambili so ngokolimi lasejeleke basuke bathi bayakusebenza uthothi usezokusebenza ukusebenza kusuke ukuthi akwenze into embi uzusafarishe lento omenze yona ebhlungu sometimes uthi uyenza unganakile yabo so uthola ukuthi ke uzobizwa mhlawumbe uthothi ubizela into eserious mhlawumbe ubizwe social work mhlawumbe neprogram omele uyoyenza just because ubuxabene with someone so usezothi instead uthi akubize athethe uyadingala for iprogram avela ngakubiza avela aqamba manga athi hayi akekho usesibhedlela uthola ukuthi wena ke usuluzileke la kulento ade kumele uyifundiswa ekade izokusiza mhlawumbe nenkinga ufuna attendwa just because of lo muntu lo othi uyakusebenza and ithothi mhlawumbe ade unenkinga eserious ephuthumayo ekumele uyoyi-attenda then awusawazi ukuthi uyi-attend isolve leyo nkinga just because of umuntu nje ukuthi uyakusebenza ingakho ngithi lento i-affecta psychologically usuke lo muntu ekuhlukumeza kodwa akakubeka ngasandla akakushayanga but nje uyakusebenza ingakho kusetshenziswa lelo gama nje so uyasetshenzwa just because ufuna ukufeza inhloso zakhe ngawe so leyo nto leyo iya-affecta kakhulu umqondo just because ugcina abantu usubabuka ngenye indlela uthi uhleli nomuntu ubungathi ucabangelani uzokwenzani uthola ukuthi mhlambe kodwa kumele kuthathwe mhlambe eleshini uthothi angakutsheli ukuthi just because ufuna nje uhlupheke usafari shothi awusenayo insipho yokugeza just because awutshelwanga isikhathi kuyothathwa insipho so konke lezo zinto zingena ngaphansi uyasetshenzwa nje kakhulu ebhantshini kulabo abagqoka orange so nje ukuhlukumezeka kwakhona ngezinto nje ezibukeka zincane kodwa ezokuhlukumeza ngalendlela I remember this one time kukhona nje owangijontshela nje ispoon yazi ngendlela ebengihlezi ngisibona siyinto nje encane ngakhona but ngabona la ukuthi hey ispoon esibahlekile because mase kumele kudliwe sengiyaqala manje ispoon angisithole and sekumele ngilinde omunye umuntu ukuthi adla aqede ngiboleke ispoon sa abo izinto ezincane usukusetshenzwa nje kahle so ukuhlumeza nje kwesiboshwa kuningi kakhulu uphinde uhlukunyezwe amaphoyisa because khona amaphoyisa azi nje ukuthi isiboshwa and amanye nje uyabona ukuthi ngokwabo isiboshwa nje kahle kahle yintsha nje yabo bakhona kojela abanabo ubuntu abaziyo ukuthi no isiboshwa naso umuntu uyanxa ukunderstand izimo ezifana nazo lezi ezehlela mina usiba understand kuyenzeka ukuthi umuntu azithole sesejele ngendlela ukuthi bengaqondile but abanye uthola ukuthi nje bazi ukuthi nje isiboshwa even treatment even bekhuluma ngani bazo nje uyini nazigebengu yabo basho nje wonke amagama abafisa ukwasho ofithi afika ahlale kabuhlungu kuwena njengesiboshwa I remember this one time kwakuphela amanzi ejele and then kwamele ukuthi siyokha amanzi kwenye isection ekude so ke ejele indlela lakhiwe ngayo ijele linamagate amaningi awuvele nje uzosuka la uye egateini noma uye ofacilities nje kalula kunamagate amaningi odlula kuona so sihambe ke siphethe igubhu siyokha amanzi kule section ekude and then sifike this one gate kukhona ubaba ophethe ukhiya khona
ayisifike siceleke ngoba phela awuhambi wedwa lapha uhamba nephoyisa. Iphoyisa lifike lidlule lona lilinde and then thina sesacela ukudlula just because thina siboshwa vele ubaba wantu wahlithula wasibuka siyacela ukukha amanzi hayi lutho ukusiphendula azagcina siphendula ngokudinwa athi angithi lo muntu akasazi siboshelweni nje ubona yini izibosha ngoba phela sigqoka orange sila egethini athi ayisuka anzungitshela ngomsebenzi wami phela nina nami engantsheli ngomsebenzi wenu eminyango mangabe nontshontsha andazi lento yababhlungu kumina cause angikaze ngize ngiyontshontsha indawo mina and ngilapha ya ngalesa sikhathi akangazi nokuthi ngiboshelweni but uzongitshela ngokuthi akazi angitshele ngomsebenzi wami mangiyontshontsha so automatically yena wazi ukuthi nje umuntu ogqoka orange uyisigebengu uyantshontsha uphila impilo enjani so basakhona abantu abafana njalo and leyanto leyani iyahlukumeza kakhulu kubantu abasuke bezothatha abantu ngaleyo ndlela because kwesinye isikhathi uthola ukuthi nje abantu ade beyisontela phakathi uthi ufuna ukuya esontweni thothi kunephoyisa elizonqabela ngisuye esontweni ulizwe likubuza ukuthi hayi suka nahlula ukusonta eminyango nangasonta ingane mina senzosonta ejele yabo lo muntu akangazi mina bengivele ngisonta eminyango nje bezongithe singahluleka so izinto enjalo ziya affect psychologically ubone ukuthi la kahle ngiyahlukunyezwa la but uhlukunyezwa yiboshwa uhlukunyezwa amaphoyisa uhlukunyezwa environment and ukuhlukumezeka kwesiboshwa kuningi kakhulu because akugcini ngokuhlukumezeka wena njengoba usuku lapha phakathi but ukuhlukumezeka it goes far to even ekuthenini kuhlukumezeka umndeni wakho uma ngabe usejele and esathi kuhlukumeza umndeni wakho nawe usukuhlukumezeka yabo nje in my case because mina bengiboshwe nosisi wami and then mangiboshwa nosisi wami ngizosho ngithe ekhaya besifana ukuthi thina ama breadwinner ekhaya ukuthi nasibeke ukudla etafuleni so automatically uma ngabe thina siboshwa singene ejele kunabantu emumva abasafarishayo abasebezosafarisha ukuthi asikho thina so ifamily automatically yasafarisha yahlukumezeka automatically nathi esilanga phakathi siyahlukumezeka ilento eyenzeka lapha ngaphandle it went as far as ukuthi ifamily yami nje abazali bethu babili bagcina sebegula bephethwe nje izifo eziningi ezihambisana nayo depression stress ababebhekene naso kwabanzima bagula nje kwabanzima behla ngisho emzimbeni ubone ukuthi noma bezokubheka yazi ukuthi ugcina ustress naye kubona ukuthi ekhaya bekho right nxa lento yenzakalile and since ekhaya ukuthi sabantu abanjani they know ukuthi asideserve ukuthi ngabe sila but just because isimo sesithathe sasibeka la bayazama ukufesa lento but kunzima for ama families ifamily umuntu oseboshiwe ya affecteka kakhulu even financially because kunezinto ezidinga imali efana nokudla endlini efana ngabe kufocus ukuthi kukhuliswe ikhaya kwakhiwe ikhaya but igcina ungasakwazi ukufocus lezo zinto because fanele kufocus ukuthi fanele kukhishwe laba abantu abalapha ya fanele kukhokhelwe abameli fanele kusupport labantu abalapha ya fanele bavisit because nako futhi support yokuvisit ibaleka kakhulu umuntu oseboshiwe so ifamily yami affectile kakhulu ukuthi kunezinto ekhaya kumele baze bagcina sebe sacrifice kade ezosiza bona ngenxa ukuthi fanele bacabangele thina esilapha fanele bakhethe isikhathi ukuthi umuntu noma kade engaplananga kodwa fanele kube khona indlela ukuthi agcine ezobona wena ejele ukuze ezokusupporta ukuze ube right nawe kulesimo obhekene naso kunezinto ezifana nokuthi imali isikhathi zonke lezo zinto ifamily iya affecteka kakhulu yabo nje mina even abashana bami khona abashana bami abagcine beke isikole behlula nje ukumelana nesimo ukuthi asisekho uba support because ingane mayisuka ifunde ningi support isuke idinga uma bezosuka umzali eduze then kuba inkinga so izona zonke izinto lezo abantu abangayicabangi before babophisa abantu ngezinto abangazenzanga ukuthi akugcini ngokusafarisha lo muntu osombophisile kuphela but even ifamily yakhe nabantu abaseduze wakhe bakhona abantu abasobethembele lo muntu abasafarishayo abantu ingane esikoleni ziyabona nje ingane zaseswami thema mangabe siboshwa zahluleka ukubhekana nesimo zafaila ngisho esikoleni so nje ziningi izimo ezibhlungu
engagcini ngokuthi zi-affect lo muntu osuke phakathi ejele oboshiwe, but sigcina sik-affectana nabantu abaseduze, especially family. And fanele wazi ukuthi ngesikhathi affecteka ifamily akekho umuntu ongayithanda ifamily yakhe. Ngesikhathi affecteka ifamily wena ongaphakathi isigwebo siyathimezeka more, because ubuka zonke lezi inkinga ezikhozwe ukungabe khona kwakho eduze nefamily. So nje ukuhlukumezeka nje kwesiboshwa ku very broad, uningi kakhulu, because akugcini nje ngokuba ilokuhlukumezeka lokho asuke ebhekene nakho, vele okuningi okungaphakathi, but kukhona nezinye izinto ezim-affectayo psychologically. Abanye abantu ejele bayibulala ngenxa ukuthi bayabona ukuthi no, it's over and izimo sezingaphezulu kwabo. So izona zonke izimo lezo othola ukuthi abantu abekho aware ngazo. This is why kulula nje for abantu ukuthi umuntu avela enkantolo yofaza amanga ngomunye umuntu, just because they don't understand ama-effects alento le abasuke beyenza. And kubuhlungu bafethu basejele, noma ngabe ukwenzakalani, make sure ukuthi awuyenzi into ezokuyisa ejele. Noma ngabe uyezwa ukuthi umuntu uyamzonda ngana mdinelwa nganani, kubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu umbophise namhlanje just because umdinelwe, kanti mhlambe kusasa uzobe sewumxolele. I've been with abantu uthola ukuthi umuntu wekade edinelwe umakhelwane, and then umakhelwane wa decide ukuthi ambophise ngendlela ethize. Umuntu meseboshiwe kuphela iminyaka ewu3, umuntu usexolile, usefisa uzoxolisa, useyaxolisa, usingaxolisa ukuthi ngakubophisa, because indlela odinwe ngayo namhlanje ayidetermine ukuthi kusasa uzobe udiniwe yini noma cha. Kusasa uzobe ungasekudiniwe, mhlawumbe after 5 years uzobe usudlulisile sewamxolela umuntu. Lapho umuntu yena usegwetshwe life sentence, mhlawumbe ugwetshwe 18 years. So wena usakwazi ukubuyela emumva manje ukuthi no, hayi sengithi ngicela nimkhiphe manje, sekulate. So nje izinto ezifana lezi ngathi singazi avoid ukuthi no, let us not ukuthi sifaka abantu ejele, because ubuningi umnzima umuntu osomfaka kubona nokuhlunga umuntu osomfaka kubona ogcina sikusafarisha nabanye abantu akade besizakala ngaye nabamdingayo, because unamuntu wena ozitshela ukuthi wena akadingeki emphakathini, kanti kunabantu abamdingayo. So kubalekile kakhulu ukuthi masenze sure sa avoid izinto ezifana nalezo. Ngiyabonga niqhubeke nokusupporta ipage Mkhanyakude TV. Just follow and subscribe, more stories coming up.